أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. Ya Allah, saksikan kami ke apa yang memakin kami semangat dakwah Islam, yang memakin kami penawag yang iman. Bismillahirrahmanirrahim. Si kungaran Allah ama saling gagaw ama kalimon. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها سبنار أم يلقوا الله سقطروا أو باباي pemawalang kanyan makapantagku karumanyan. وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. Gipanon ku Allah nasu Allah na pekerjaan sugi inyo kasilambaga. Inna Allah sami'un basir. Mata nasu Allah na pepekanaga apepekailai. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم siran apadrakanu ay pengiring-iringiran ku mga likod o mga inairan sa mga karumairan. In ummatum illa allai waladnahum. Nakna abasiran i mga inairan. Da mga inairan inuntas sumimbawa takiran. Wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli wa zura. Namata nasiran natitu agi siran terus samarsika katero agu kabukag. Wa inna Allah la'afuun ghafur. Namata nasu Allah natantu amalay maaf amanapi. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Nasu ipengiring-iringiran ku mga likod o mga inairan. So mga karumairan, urian yan na ipangdudiran sumiyataruiran na makapmaradikasiran sa isa uripan ko dairampan kapakaprorada. Giyutuman na ipagpungtumar kanoto, nasu Allah, nasugin yung gulaulaan na kaipian. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. Nasataw di makatuon mana di makatuon sa mapmaradikayan na ay paliwaton na sukapusa sa duulan sa dikarintas ko di rampan kapakaprorada.
فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. Na setau dinyan untuk kega nasuka pakakana ko 60 miskin. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. Gitu dan man ka anyo maparati aswallah gusus subuyan. Wa tilka hududullahi walil kafirina adzabun alim. Nagyutuman imangat tamana wallah. Nada na bagian umya mengungkir asiksa amal iblis. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu mata nasiran susurang niran su Allah agus susuguyan. كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Na pakada panasan siran salagid o kaya pakada panasa ko miyaw na aniran. وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. Nasa benar apa yang turun namin sa mga ayat ang mga rarayag. Nada na bagian yang mengungkir asiksa apa kahina. Yawma yab'athuhumullahu jami'a. Si kulungan Aqaw yagakiran wallah langon. Fayunabbi'uhum bima amilu. Napanutul niyang kiran sa pinggulaw layran. Ahsahu Allahu wa nasuh. Tatanudan untuk Allah na piyakalipatan niran untuk. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Naswallah isaksi kulam wa taman. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Bangka diketahui yang mata naswallah nakatawan yan susisi ko mga langit agus susisi ko mga lupa. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Da kabalui abitiraw talo kataw abudiskan yan ikapatiran. O di na 5 abadiskan yan ikan miran. Wala adna min dhalika wala akthar. O di nakakurangan ito antawa kamakadakal. Illa huwa ma'ahum aynama kanu. Abadiskan yan ipdiran api anda siran mataku. Thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah. Urian yan napanutul niyang kiran sa pinggulaw layran ko alungan akiyama. Inna Allah bikulli syai'in alim. Mata naswallah imata'u kulam taman. Alam tara ila alladhina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima nuhu 'an. Ay gdaka kusiran ay ni sa parkiran so kakukuruya.
Urianyan nagiran belinganan so ini sa parkiran sekanyan. ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. Gugiran kukurian sudusa gusuridu gusukasangka ku Rasul. Wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah. Na igira amya qaum siran raka na ipsalamiran raka sudar qautu salam nu Allah. Wa yaquluna fi أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. Gugiran teron si kumaginawairan ino adirqtanubu isiksa wallah sugi itanu teron. Hasbuhum jahannam yaslawnaha fabisal masir. Kiatang kaansiran ku neraka jahannam apa maka surad siranon nan miya karata-rata kebulusan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaytum fala tanajaw bil ithmi wal udwan. فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أي سمي مرتيا إجرا أبم بتيا إجرا أبم ببتيا رايكانو. Narinyo pembibitirai sudusa aguso kapriridway gusto kasangka ako Rasul na yan bibitirai niyo na suka piya-piya aguso ka pananggila na kalak niyo so Allah aso sisir kanyan o di nasusir kanyan ni pelimudong kano. إنما النجوى من الشيطان. Suka kukuria udi nakapamagtunga sa marata nasibu puun ko syaitan. ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا. Kaanyan mapakambuku sumya maratiaya nadaki binasan yang kiran amay tubo illa biidnillah inuntabu usabab uidin wallah wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Nasubusu Allah isarigi umya maratiaya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hai sumya maratiaya igira apit teror kanum aplu alwag kanu kumadarpa na plu alwag kanu kalwagang kanu o Allah. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Nairada na mitteror kano sa usur kano na usur kano ka ipuru Allah sumya maratyaya apudr kano gui puru yan so piamgan ko katao sa pipira pangkat
Naswallah nasudinyu gulaulaan naqaipian. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu. Hai sumya maratiaya igira ay pembitiran niyo su rasul naunaan niyo kudapan subitiran niyo su sadaqah. فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر gitu man mabiar kanu gul lebih apa kasoti fa in lam yajidu fa inna allaha ghafurur rahim. Udah ketuniu nama tanah suallah nama nabi amakalimun. Ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwakum sadaqat. Banyu ini kalak akiaunan yu kudapan subitiran yu ku mga sadaqah. فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم ناغني آدن يقولوا لا قوبيا قطوبت قنو الله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله نا پمن بنيو سسمبيا قطنا نيو سزكاة nagu unutin yusu Allah gususugu Allah wallahu khabirun bima ta'malun. Nasu Allah naqaypian sugin yung gulaulan. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. Bangka damailay su kinwairan ang mga panarigan. Kinwairan ang mga panarigan su pagtao akyarang itansiran wallah. Disiran rakano pada, gudisiran kiran pada, gugi siran sepa sakabukag, asiran nakatawaniran. A'addallahu lahum adhaban shadida, innahum sa'a ma kanu ya'malun. Pitiyagaran wallah. So, bagian iran sa siksa sangat mata nasiran namya karata-rata so pingkulaw leran. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah falahum adhabun muhin. Pimbalaran sa mga sapairan alindunga kaansiran pagpakalang kulalan ko Allah nada na bagyanyiran asiksa apakahina. Lan tughni anhum amwaluhum wala awladuhum min Allah shay'a أصحاب النار هم فيها خالدون. Dadan amilin dingkiran o mga tamukiran gusto mga watairan kusiksa wallah amay tubo siran man mga tao kon naraka siran darun siran nun dun makakakal. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم
ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون سيكولون أقو يغكران والله نفس pasiranon sa lagid udiran rakano kasyopa kaya tarimayran na mata nasiran nasiku syai apa kabri sa guna beri mata nasiran na mga bukag استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله minipar sirano syaitan na piyakilipatan yang kiran sutadam ku Allah ulaika hizbus syaitan siran man itampil ku syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun beri mata nasu tampil ku syaitan nasiran imang alugi innal ladhina yu'adduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin matan asu kisusurang si ku Allah aku susuguyan nasiran man iperkulbi ang mga bababa kataballahu la'ulibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun aziz ini surat Allah amataan apakada agakudan mataan apa kadaga kudin sakun agus mga sugwakun mataan aswallah nama bagar adu madab la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah yuwadduna man ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم دا akatun kapagta wa paparatian yan swallah agus walungan na mauri ibayran na pagkababay sutaw asyurang yan su Allah agus susuguyan apya pansiran na mga luksiran o di na mga watairan o di na mga pagariran o di na mga tunganairan ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min siran man na ini surat yan ku mga pusoiran so paratiaya gu ini bagrian kiran sulimu apun rakanyan wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ku pakasud niyan siran ku mga surga apa pemangundas ku kababaan yan so mga lawasay maka kakal siranon radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun miaswat kiran su Allah gumiaswat siran kanyan siran man itampil ku Allah beri mata na su tampil ku Allah na siran
Bismillahirrahmanirrahim. Sa kung ngaran Allah, ama saling gagaw, ama kalimot. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Tasbih ku Allah sungani na sisi ku mga langit, gusto sisi ku lupa, uskanyan sumabagar amawaran. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. Sekalian supaya kawayan sumya mengungkir apad ku tirunan ku kitab puun ku mangadar pairan si ku paganay akalimut. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله dan yutarima ubasiran makawa nayatarimairan namata nasiran nakaran siran mga kutairan puon ko siksa wallah. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا namiyat taling masiran usugu Allah sadiran mapipikir. وقذف في قلوبهم الرعب ini pansirian ku mga pusuiran sukalak. Yukhribuna buyutahum biaydihim wa aydil mu'minin. Na ining gagabairan ku mga walairan su mga limairan gusto mga lima umya maratiaya. فاعتبروا يا أولي الأبصار نقو أن يوتما هاي أدنا mga قيلين ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا udakiran ko kuman wallah suqawa namata na siksa niyan siran ku dunia. Walahum fil akhirati adhabun nar. Bagianiran si ku akhirat susiksa ku neraka. ذلك بأنهم Allah wa rasulah gitu man nasabab kumataan asiran nasiurang-iran su Allah agustu sugu Allah wa man yushaqillaha fa inna Allah shadidul iqab. Nasataw asurang niyan su Allah namata na su Allah na mailot ikapaniksa. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha. Sadin sa piyatayo akurma udi nagyanatan yuto aki pakatitindaga ko mga italunian fabi'idhnillahi waliyuhziyal fasiqin. Na sabab sa idino Allah guan yan mapakarondan sa mga sungklid. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجب
أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب نسو ya kitaban wallah kusuguyan apun kiran na danyo tu kapaki perundai sakuda udina unta walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Nugid na su Allah na pakipangarasian yan kung mga suguyan sutaw akabayayan na su Allah si kulang wantaman nag-usiyan. Ma afa Allah wala rasulihi min ahli al-qura supaya kita banu Allah kusuguyan apun kutaw kumangaingat. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. Gurak o mga dadas gurasol, gusto mga watailo, gusto mga miskin, gusto miyak kalang salalan, kaan di kabaloy may pagtutugulin kulot o mga kawasakan. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Nasadan sa inibigay kanong Rasul naku anius kanyan. Gusadan sa inisa parian rekanong sa kanyan nagnakinyo. Nakalakon niyo sa Allah. Amata na sa Allah na mailot ikapaniksa. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Rak upkemermeran amya maguyag asupya mugusiran kumadar pairan gusto mga tamukiran pelulubasiran sa gagawapun ku Allah gu kasuswat gu petabanganiran suagama wallah gusto suguyan siran man nasiran imimamataan. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم gusto kita takna ko ingad gusto para tiaya miyaw na aniran يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة na pagkababayaniran so miya maguyakiran muda ketoniran kumararbiran asik pun ko ini pamgaykiran ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Guyilawaniran kumaginawiran apyapan adna sisikiran akamiskin nasa tao ay pilakyan so kaliguto ginawanian nasiran man nasiran ipamakaslang sa maliwanag. والذين جاءوا من بعدهم يقولون رسل يا مقوما كوريانيران أجيرا ترؤون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ديران ترؤون قد نمي نبيك منك Agus mga pagariami aso kiyaunaan kamiran ko para tiyaya. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Guding katagui sa mga puso ami sa siig kusira nami amaratiaya kadna nami matanas ka imalay gagaw amak kalimon. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب بنقد ميلاي سسران أمي منangin giran turoon o mga pagariran asumya mangungkir apad kutirunan ko kitab. لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. Aibat upakaawakan namata napad kami yudin amagawa. Guda pagunutan nami surang rakano ay sabu sadayon. Wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun. Go upamunuakano namata na tabangan namiskano din naswallah nasasaksiyan yan amata nasiran natitu ang mga bukag. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليقولن الأدبار ثم لا ينصرون. Mataan au pakawasiran nadisiran buped amagawa. Gumataan au pamunwasiran nadisiran bu tabangan. Gumataan na piat tabangan niran siran namantanay tilikudiran bu sumang likudiran. Urian yan nadisiran ketabangan. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. Mata naskanu ilabi ay pagkalkiran sa ikumarar biran. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Mata naskanu ilabi ay pagkalkiran sa ikumarar biran. Adisu Allah giyutuman na sabab sa mataan asiran na pagtao adi pamanabot. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. Disiran rekano makipembunuhay sabasiran matatayon inunta usi ko mga ingad akikukutaan
udi nasiku qaltan sa mga tambak. Ba'suhum bainahum syadidun tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta dhalika biannahum qawmun la ya'qilun. Sugiran kang bubuno kulat teletiran na mitataralo. Arangan kakiran na matatayon aso mga pusuiran na masasagumpara. Giyutuman na sabab kumata na siran na pagtao di pumanabot. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. Lagi dusiran miyawnaniran samarani kaya taamaniran sukaratau ulaulayran guada na bagianiran asiksa amalipadas. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Isinu syaitan wuniyaturun yan kumanusia aungkir ka na kagya makaungkir na pitero yan amata nasakon na ang yasakur mata nasakon na ikal kakon so Allah akadna no mga kaadan. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. Namanya baloi suka akhiran sa dua itu amata nasiran nagkatago ku neraka amaka kakalsiranun nagyuto manibala sa mga darwaka. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هاي سميا مرتيا قلق نيوس والله go pamimikirana o ginawa suminiunan yan arak o gawiya pakasambi nakalak niyo su Allah mata na su Allah nakaipian sugin yung gulawlan. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Nadini uswa sopya kalipatan niran su Allah napya kilipatan yan kiran sumaginawiran siran man nasiran sumanga sungklid. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Di magisan sa mga tao ko neraka ako sa mga tao ko surga. Sa mga tao ko surga nasiran imya makaslang sa maliwanag. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
O inituro nami yang kaya Quran ko palaw na may laing kaden sa kanyan ang makapangalimbabaan ang mga bubungkag. Puun sa kalakwa Allah nagyutuman sa mga ibarat at pagumbala namis kanyan kung mga manusia kaansiran na makapupamimikiran. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahada huwa ar-rahmanur rahim. Sekalian su Allah sudah Tuhan inuntas kanyan katawan yan su gaib agus sumapayag sekalian sumasaling gagaw amak kalimut. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus as-salamul mu'minul muhaimin as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Sekalian su Allah sudah Tuhan nuntas kanyan apa paar asuti pepemagay sa kalalintad apa pemagay sa kasasarig masyap adumadag mamamandeg diutan uqala suti su Allah mawatan ku ipepenakutuiran. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Sekalian su Allah pengadan agi imbas agi imbuntal rekian sumangaran amang pipia Betasbik rekanyan sunganin asisi ku mga langit agus sulupa. Gus kanyan sumabaga. Bismillahirrahmanirrahim. Si kungaran wallah ama saling gagaw amang kalimun. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddah وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Hai sumya maratyaya diniuku sirdu suri dua yakam guri dua iniu amang panarigan isem painyo kiran suka paking ginawai asab nara inung kiriran
So miyakaw markan wabnar pagkawaaniran sa Rasul August kano kakagiya apa perhatian niyo sa Allah akadna niyo usakano sa kailan niyo usakano sa kailan niyo na panaguntaman ko lalanakan go kapluba ko kasuswatakan pagpagman niyo agiin niyo kiran king ginawain nasa kung nakatawang ko supiyag mayo gusto piyag iyo nasa tao ang gulaw-ulaw kanusan nasabnar amya pukas ko onto lalalan يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون وقدوا بران na pembaluisiran ang mga ridway niyo. Upungunutan niran rakano sa mga barukan niran, gusto mga dilayran kumarata. Gumiandingan diyan niran, au bakanubu pagungkir. La تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير Dirkanudan pakanggay aguna so mga tunganay niyo kuso mga watayo si kwalungan akiyama napakapamblablang kanunian nasu Allah nasugin yung gulaulan na pagilay niyan. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير Sabnar aduna bagian niyo ala diwana mapia si ku Ibrahim gusto mga padian. Unya teruniran ku pagtawiran amatanas kami nangyas kamir kano gusto pesimba ni wasalakaw ku Allah. Inung kiramis kano gumiapay kulatami agusulatiyo suridu gusto rarangit. Sadayon sa ataman sa dinyo perhatian su Allah ay sa kanyan. Inun tasukaturo Ibrahim kiamayan matan ipang niyakan sa kaden sa maaf nada ka paarakon ama pembagyan ka apun ko Allah may tubo. Kadna nami sa kabuhi siya riga nami. Bu sir kabu so pembalinganan.
gusirka sukabulusan. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Karena nami di kaming kambaluya pangangarasyan o siran amya mangungkir. Umaapi kaming ka kadna nami mata naska sumabagur amawangan. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Saben-sabenar amya baluyar kanusiran ala diwan amapia rekutau ayah bertajian naik ke alkian su Allah agus su alungan amawari nasa sata watu malikut namata na su Allah naskanyan ikawasa apupudin. Asa Allah an yaj'ala bainakum wa bainal ladhina 'adaytum minhum mawaddah والله قدير والله غفور رحيم. Matatang kedas Allah nambaluinyan kolatiyo agus salat usiran amini pridwenyo kiran sokang giginaway nasu Allah nagaos nasu Allah nam manapi amakalimun. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. Darkanu saparno Allah susiran ada siran rakanu pakim bunway makapantagku agama. ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Guda kanukiran da kanuiran bugawa kumadar payo ko kapi inyo kiran gusto kapaginon tulan nyo kiran. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Mata nasu Allah na pagkababayaan yan sa mga untol. Innama yanhakumullahu anil ladhina qatalukum fid din. Ayabu ini saparkanu Allah nasusiran amyakin bunuay siran rakano makapantag ku agama. Wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum. Gubigo kanuiran kumadar payo Ngo piyama magugupaniran so kapakaawayo uban yung siran panarigi. فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Nasa tao ama narikiran nasiran man i mga darwaka. Ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu hajirat idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famta'inuhum
الله أعلم بإيمانهن. Hai sumya maratiya, iramya komar kanu sumya maratiya mga babay, amya manugolin, na amadin yusiran. Mata naswallah nakatawan yan so paratiyairan. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. Nauqat tuqawin yusiran atitu mirataya na din yusiran pagkakasuya ko mga kapir. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. Disiran kapakay ko mga siran ito ang mga kapir. Gusiran amya marati ang mga babay na bukan yukiran sumiyang gagastoyran. لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم. Disiran kapakay ko mga siran ng mga kafir, disiran kapakay ang mga kafir ko siran amya marati ang mga bubay. وآتوهم ما أنفقوا. Nabugan yukiran sumiyang gastuiran maana sa mga mahariran. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. Nadadusan niyo kung kapangaruman niyo kiran, igira minibigay niyo kiran sa mga mahariran. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Nadinyo kapti so kakakarumai ko mga kapir ang mga babay. Guskatan nyo suminibitang nyo. Guskatairan suminibitang-iran. Giyuto man ikukumanu Allah ay pagkukumian rakano nasu Allah na matao agumawangan. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذابت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Na wad na madarkano ay sa kumakaruman yung magagaw kumakapir nagukano makataban nabganyo kusiran amyawa sumakarumairan sulagid o minibtangiran nakalakon niyo su Allah aso sa kanyan paparatian niyo. Ya ayyuhan النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله
فاستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. أي نبي igira amya qomarqa sumya maratya amang babay amaki pupasara siran mereka sadiran isa kutus Allah samay tubuh gudisiran pesina gudiran bunuun sa mga watayran gudisiran penggulaulah sa kabukag akitempuiran utu kulot tu mga limayran agus mga airan gudikiran sengkaan dikairan sengkaan ko ontol napakipusada kakiran gupengnin ka kasiran ipengning kasiran ko Allah sa maaf mata naswallah na manapi amakalibon. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Ay sumyamaratiya di kanu penari ku pagtau akyar rangitan siran Allah asabnar akyadaan siran sa Panginam ku akhirat lagi dukyadai sa Panginam ku mga kafir apad ku mga tao ku mga Bismillahirrahmanirrahim. Si kungaran Allah ama saling gagaw ama kalimun. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. At-tasbih ku Allah sunganina sisi ku mga langit agusu sisi kulupa. Wa huwal azizul hakim. Buskan yan sumabagar amawangan. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai sumya maratyaya inunyog iturwa sudinyobo penggulaulan. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Miyakala rangit apun ku Allah saginyo katurwa kudinyobo penggulaulan. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. متى نسوى الله نبك ببيانيان سو gisiran maki bunuay si kulalan raka lalan rakanian sisinan day siran miya kay barat siran ku kambalay apyakan dekat-dekat. Wa in qala Musa liqawmihi ya qawmi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaykum falamma zaghu azagha Allah qulubahum wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Nagwani napitro Musa ku pagtawnian hai pagtawakan inwa ko niyo di siyanta asab na rakatawan niyo amata nasakan nasugu Allah sirkano nakagya asuminilay siran napyaka silay wallah sa mga puso iran naswallah na diniyan turoon sa pagtao ang mga sungkulid.
وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. نغوني نبترو عيسى أو وتا مريم هاي ما مريتاو إسرائيل متى نسقنا السقو والله سيركنو أتوما تنتو قميونان كالتوراة ثم تنتو قميونانكان التوراة go penutul kusugu apa kata linguma Koreanak ayang ranian nasu Ahmad nakagia amiuman yang kiran sumanga rayaga karina na pitruiran agia na balik mata amapayaw. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. نا بعد نتاو أما قلوان أدر وقع كتاو أين ينكبين كو الله سقبك Askanyan na betuwagan siku Islam nasu Allah narinyan turun supagtaw ang mga darwaka. Yuriduna liyutfi'u nura Allah biafwahihim wallahu mutimmu nurih nurihi walau karihal kafirun. Kabiairan ay pedengiran ko sindaw Allah sa mga ngariran. Aso Allah na turutup niyan sa sindaw niyan apya miyaguad sa mga kafir. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Sekalian susumiyugu kusuguyan arakis uturuan agusu agama benar ka pekilang kuluban yanon su agama sa kalangulangan yan at piyamiyaguad sa mga pananakot. Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Hai sumya maratiya bakor kanu turun sukan dagang apa kasabetur kanu kusiksa amali pedas. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. So, kaparati anyo ko Allah gususugu yan. Gusto kipanaguntaman niyo sa lalan ko Allah ko mga tamukiyo gusto mga ginawa niyo. Giyutuman
imapiar kanu usa kanu nakatawinyo. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Nagpinyan rakano sa mga dosa niyo, gupakasuludong kanunyan ko mga surga, apo pumangundas ko kababaan yan sa mga lawasay, gumangadar pa ang mga tatanos, si ko mga surga tatap, giyutuman suda agamala. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Gua sa lakapan apa kebabayaan yus kanyan tabang apun ku Allah gudaag ang masipag na upamanutuling ka sa magpiya sumya maratyaya. Ya ayyuhalladhina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Hai sumya maratya, buluy kanu ang mga tabanga o Allah. Dataro kiaturwa o Isa awataw Maryam ko mga hawariyin aantaw ay mga tabanga kan si ko Allah. Bitro o mga hawariyun sa kami ay mga tabanga o Allah. Namirat Yesus sabad ko mga muryataw o Israel namyungkir susabad na piyaka bugrami sumyamaratyaya ko kisugat aniran kuridwainan namyabalwisiran Bismillahirrahmanirrahim. Si kuwaran Allah amasaling gagaw amakalimun. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. التسبيح كو الله susisi ko mga langit gususisi ko lopa apa paar asuti amma bagar amaungang. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sekalian susumyogu ku mga ummi sa sugu apagkiran. Pagkabatiayan kiran sa mga ayat yan. Gupapakasuti kiran ko gupakan daw kiran ko kitab agusungan mataan ayab tadiran guni
nama tatawudan ko qaribat amma payag. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim. Gusto mga salakaw apagkiran ada kiram panraot nas kanyan sumabagar ang maungangan. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dhul fadlil azim. Gitu man sukakayaan wallah imbagay niyan ko tao akabayan naswallah ikir ko kakayaan mala. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Eropan usiran asyanaan ko Taurat urian yan nadairan gulalan sa kanyan nalagid urupaan o kimar apagawid sa mga kitab miyakaratarata arupaan o pagtao aso piyakang bukagiran sa mga ayat Allah. Nasu Allah na dinyan turun sa pagtaw ang mga darwaka. Qul ya ayyuhalladhina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Turun ka, hai mga Yahudi, uban nyo ini teguh amat anas kanu ipagkababayan Allah sa dirumpad sa mga manusia na singanan ninyo, singayawan ninyo sa kapatay o sa kanu napmamatang kanu. Wala yatamannaw abadan bima qaddamat aydihim ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Nadiran dunuto singaninan sadayon sabab ko miniuna o mga limayran adusa naswallah nakatawan yan sa mga darwaka. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Turunka amata na sukapatay aso pagpalawin yung kanyan namata na ya ami petuna kanunian urian yan napakandudang kanu wallah matao kumasolan agus sumapayag naparutul niyan rakanu suping gulaulan yun. Ya ayyuhalladhina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Hai miyamaratiaya, igira ini pananawag susambayang kualungan na Jumat, nanggagaan kanusumong kutadam-tadam ko Allah. Guaway niyo so kapapasay, giyutuman emapiyar kanu usakanu nakatawin niyo. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Naigiran niya pasad susambayang na para-parakanu kulupa. Gunyang beban huga so kakayaan Allah. Tatad minyo so Allah sa madakal. Kaangkan umamakaslang sa maliwanag. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Naigira amya kailay siran sa dagangan udina karimbaran nasasakuya siranon guganatang kairan ko katitindig ka ya Muhammad. Teruang ka asubalas asisi ku Allah na yatumu adisu karimbaran agus dagangan naswallah itaralbi amapya kupupamaga. Bismillahirrahmanirrahim. Si kungaranu Allah amasaling gagaw amang kalimun. Idza ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إجرا أم يقوم مرقا يا محمد سمع منافق نجيرا ترون sesaksian nami amatanaska natitu sugu Allah. Nasu Allah nakatawanian amatan asakana titu suguyan. Nasu Allah nasasaksianian amatan asu mga munafik natitu ang mga bukag. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Biriran sa mga sapairan alindunga kaniran na pagkaalangi sulanan ku Allah matanasiran namya karat-tarata supting kulaw layran. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Diyutuman na sabab sa matanasiran na miyarati asiran urian niyan na miyungkir siran na miyapatri sa mga pusoiran na siran na disiran pakasabot. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة
يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون نجرا أمي إلين كسران نبكسوت قام وما لوسران نامي kami terusiran na upumakin ka so katuruiran lagi siran mga kayo akisa saragunan aranganiran ko man ilalis na itutong pakiran siran sa mga ridway na iktiring kasiran pimor kaan siran o Allah andamalaya ikatataliikudiran. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لهم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون نيجرا بيترو كيران أسون قنوسي Kaang kanu ipangni sa maaf o Rasulullah na ipangalang kalangiran sa mga uluiran ngumaylayong kasiran apo pumanalikod asiran nakita takabur sawa'un alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين Magisan o inipang ning kasiran sa maap antawadang kasiran pamangnin sa maap kadisiran danap maapan wallah mata na su Allah na dinian turun sa pagtao ang mga sungkulid. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون siran sugitero sa dinyo pagpamagi sutao at tampil ko Rasulullah taman sa diran belagan narko Allah sa mga kakawasaan ko mga langit agus lupa naugay na sa mga munafik na diran sa sabutan يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ديرنترون Aibat umakandut tanu sa Madinah na pekawan rodan umabagar sumalubay naruku Allah subagar guru ko suwiyan guru ko miyamarataya ogay nas mga munafiq nadiran katawan ya تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون هاي سميا مرتيا وبقنوا مبيمبان Ubakanu mabimban o mga tamukyo, gusto mga watayo, kutadan tadam ko Allah.
na sa tao ang gulaw laro nasiran man nasiran imyang alulugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين na pamamagay kanu ko inibigay mir kanu ko dapat kapakatilinguma ko isar kanu pamamagay kanu ko ipambagay mir kanu ko dapat kapakatilinguma ko isar kanu o kapatay na maturuyan ang kadnang ko hinwa kong kadipakakula sa taman ko talay kamarani ka anak ko makasisar ka wala ko mabaloy apad ko mga bilang tao walan yuakhir Allah nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun na dadan apak akul no Allah abran yawa igiram yawma suadiyalian nasu Allah nakaipian sugi Bismillahirrahmanirrahim sikungaran wallah amasaling gagaw amakalimun yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lahul mulku wa lahul hamd وهو على كل شيء قدير Tasbih ko Allah susisi ko mga langit ago susisi ko lupa rakian subantugan guskanyan si kulang wantaman nagausyan هو الذي خلق لكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير sekalian sumiadan rekanu nasu sabad rekanu na kafir nasu sabad rekanu na mapaparatiaya nasu Allah nasugiin yung gulaulaan na pagilayan. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير إذن yan sa mga langit agusalopa si kubnar gupimbuntalan kanunian napipiyapian yan sa mga buntaliw, gusir kanyan sa kabulusan. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور katawan yan susisi ko mga langit agus lupa gu katawan yan so isusol niyo gusto papayagan niyo nasu Allah na katawan yan susisi ko mga rarap ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم برقنو دمق التليما ستتلان كسران أم يمون كرغوني نكيت أمنيران سقرتا أولوليران Gud na bagayaniran asiksa amalipres. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا
أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. Giyutuman na sabab sa matanaya amya kataling umakiran sa mga sugukiran rak sa mga rarayaga karina na piteruiran abas sa manusia ipungguna na urak tano na inong kiriran gutom yan ikudsiran nakawasa su Allah nakaya apupudin. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Ini teguh usiran amya mangungkir adisiran dan kau ya seruman terwangka ya Muhammad wai naibat ko kadnang ko kamataan apaguyagung kanudan orianian namataan apanutulon rakanudan seping kulaulan yu nagyutuman si ku Allah namalabud. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. Na perhatian Yesus Allah khusus suguian khusus Quran asindaw asu ini turunami nasu Allah nasugiin yung gulaulan na kaipian. Yawma yajma'ukum liyawmil jam' dhalika yawmut taghabun wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سيك والوان أقل مدنيان رقنوك والوان kaplimod yutuman sukapayag ukalugi nasa tawa paratian yan su Allah gunggalabak sa mapia nalalas niya noon sa mga dusa niya gupakasod niyan ko mga surga pagpamangundas ko kababaan niyan sa mga lawasayig makakakalsira noon sa dayon Gyutuman idaag ammala. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. Nasu miya mangungkir go piakambu kagiran sa mga yatami nasiran man ni mga tao ko naraka ama kakakalsiranon na miya karatarata agkabulusan. Ma asaba min مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. دائما السورة التوبة أبدي سباب سعيدين والله نستاو أمرتي يقوى الله ننقل نونيان سبسويان Nasu Allah si ikulang wantaman na katawan yan.
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. Naunutin Yesu Allah, gunutin Yesu Rasul, nautalikod kanu naayabu apalyugat kusugo amin nasuka pa makasampay amapayag. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سوى الله دا Tuhan inuntaskan yan. Nasubo su Allah isarigi unya maratiaya. Ya ayyuhalladzina amanu من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هاي سمي مرتيا mataan asus sabar kumang karumanyo ako sumangawatayo naridway niyo na iktiyari niyo siran na upmaap kano gudapay niyo gunumapi kano na mataan asu Allah na manapi amakalimon. Innama وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Sumangat tamukyo gusto mga watayo na matagurkan o tapang nasu Allah naroon subalas amala. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Nakalak niyo su Allah sa sadan sa kagaganyo go papamakinog kano go papangunutang kano go papamamagay kano sa magpiya rak o mga ginawa niyo na sa tao ay pilakyan so kaligat to ginawa niyan nasiran man nasiran ipamakadag. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. Upagutangin niyo su Allah sa utang mapia na betak-tak panian kanutur kanu gunapiang kanunian nasu Allah na masalamatan amat tikr. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Katawan yan sumasulan agus sumapayag. Bismillahirrahmanirrahim. Si kungaran wallah amasaling gagaw amakalimon. Ya أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين
بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Hai Nabi, igira ay ipasuin niyo sa mga babay, mana ipempelagyo. Nasuin niyo siran si kuidairan, witungan niyo so ida. Go kalak niyo so Allah akad na niyo. Di niyo siran pakaawa ko mawalay niyo, mana subabalingan niran. Gudi siran pagawa, inunta o makasugok siran sa pakasisingay amapayag. Nagyutuman mga tamana, wallah. Nasa tao, alumawan ko mga taman, wallah. Nasa benar, amya binasan niya na ginawa niyan. Ding kakatawan, namasik na so Allah, na adun apambagunian Korean to agkaswa. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Nagira ipraut siran kota alikiran nabalingin niyo siran siko adat amapia. Udi nam belag niyo siran siko adat amapia. Go pakis saksi niyo so dua mauntol apadrakano. Go pamayan dengan niyo so kasaksi arkwallah. Yutuman na ipagpangtumaw to kotao ay abtadian na paparatian yan so Allah agus walungan na mauri. Nasa tao ay kalkian so Allah nasanggayan yan sa miridasyan kumarkman. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Gumbaganyan sa pagpar adinyan mapipikir. Nasa tao asumariku Allah. Nas kanyan din maakuron. Mata nasu Allah na pakapamundas niyan susuguan yan. Sabnar at yaguan Allah sulang wantaman sa diyang ka. واللائي يئسن من المحيض من النساء واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللاتي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Na sumito mangkiran suhaid kumabubayar kanu na may kakaparampangang kanu na aya idairan na taluulan o lagi dito siran dapan makail na sa mga ugat na aya idairan na sukim buwatan niran ko ikaw gatiran nasa taway kalkian su Allah
nasengganian ku ukitian sa malapod. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Gituman isuguan o Allah ini turunnya nutu siarkanu nasataway kalkian su Allah nalalas niya nun sa mga dusa niyan, gupakalaan niyan, kubagyan niyan sa balas. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. Pakababalingan niyo siran kusadun sa babalingan niyo si kugausiyo gudi niyo siran pakargani kakapukasimpitan niyo siran na may kaad na mga ikaw watiran nang gusto niyo siran sa taman sa mimbuatairan so ikaw watiran na may kapakasusuniran rakano nabugan niyo kiran sa mga tundan kiran go pagpamaguda sa inyo si kubetada mapia na may kamakapurgna kano na pakasusun rakanian usalakaw abubay liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Gusto suadun ang kakawasaan yan o kakawasaan yan. Nasa tao amya kasimpitun sa pagpariyan. Nang gusto ko inibigay ron Allah. Dahil paliwat Allah ko ginawa, arwar ko inibigay niya. Maluin niyang buo Allah ko oriyan yan. Margan sumalpul. وكأين من قرية عتت أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. Madakal apagingad asyang kayan susuguan o kadnanyan. Agus sa mga suko yan, napya magitong amis kanyan sa itong anamargan. Gusinig sa amis kanyan sa siksa apakasisingay. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. Nakyat tamanan yan, so karata o ulaulan yan. Kiyat taaman yan, sukarata o ulaulan yan. Gumiyabaloy sukya akiran ko ulaulan yan akalugi. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا
أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. Bitigaran siran Allah sa siksa asamat. Nakalakon niyo su Allah. Hay ada na mga sabutian. Amya maratiaya. Sa benar apya katurunan kanu Allah sa pananadun. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. Suku apa pekabat yarkanu kumang ayat Allah. Amya makausay. Kaanian mapakawa sumya maratyaya. Guming gagalabak sa mga pipya puno ko mga lalibutong sa mawit ko maliwanag. Nasa tao paratiyan yan su Allah. Gunggalabak sa mapya napakasulod niyan ko mga surga. Apo pamangundas ko kababaan yan sa mga lawasay. Makakakalsiranon sa dayon. Sa benar ipipiano Allah sebagian yan sa pagper. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Su Allah sumyaden ko pito mga langit agus solopa Allah itu peturun suwan ko paglataniran kaani yung katukawi mata na su Allah si kulang wantaman nag-usian gumata na su Allah nasabnar amarang kumya na katao. Bismillahirrahmanirrahim. Si kungaran Allah amasaling gagaw amag kalimon. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, inungka pekaharama supiak kair kau Allah. Iplulubaka kuma kasuswatu mga karumangka. Nasu Allah na manapi amang kalimuan. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Sebenar adial wirqan wallah abitikan so kaki parat ko mga sapayo naswallah ipanariganyo gusto kanyan sumatao ang maungangan. وإذ سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف
بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير nagwani apakipagma unabi kusabat kuma karumanian sumyang gulawla nakagya pamanutul niyan uto gupiyagun o Allah natian tunian susabaad natialikudan yan susabaad nakagya panutul niyan uto na pitroyan anta wa imyanutul rakasi pitroyan apianutul rakan o Allah amatao akaib in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alayhi فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير أما كتوبت كانوا أدواسيك والله قسبنار أم يقسلي سبسويو نتري معنا tabangin yung susurang kanyan na mata na swalla nas kanyan panarigan yan. Gusto Jibril, gusto mauntol kumya maratyaya, gusto mga malaikat kuriyan ito natabangayan. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا matatangkad asukad na niyan na o anday kanon yan napakasampiin yan sa kanyan sa mga karuma amapiya matatangkad asukad na niyan na upama ko blaga kanon yan na pakasampiin yan sa kanyan sa mga karuma amapiya alis kano amin babayurantak amiyam maratyaya amya maungunutan mga barat taubat mga barat simba mga barat puasa mga bituanan aku mga raga ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Hai niya maratyaya lidas niyo sa mga ginawa niyo gusto taalok rakano mana sa mga pamilya niyo ko apoy aayay tagunian na sa mga manusia agus sa mga ator ang pakisisyap ko mga malaikat ang mga babasan mana mga rarangin
mga babagar. Dinan sangkaan su Allah kusuguan yang kiran. Guing gugulalaниran su ipsugu kiran. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadiru al-yawm innama tujzauna ma kuntum ta'lamun إنما تجزون ما كنتم تعملون. Hai mya mangungkir di kanudana pagpamitua sa alunganay kaya buwa imbalasar kanu naso tingkulaulan niyo. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Hai sumya maratya taubat kanu ku Allah sa kataubat at totoo. Matatangkad asukad na niyo nalalas niyan rakano sa mga dosa niyo. Gupa kasulad kanu niyan ko mga surga. Apag pamangundas ko kababaan niyan sa mga lawasayig. Si kualungan adi pa kay tuno Allah so nabi agusum ya marataya apadiyan. Susindawiran na lumalangkap ko harapan niran agusuma kaunaniran. Peteroniran akad na nami sampurna angkar kami susindoani gu napi ikamingka matanas ka igaos kulang wantaman. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alayhim ومأواهم جهنم وبئس المصير. Hai Nabi, perangan ka sa mga kafir, agus sa mga munafik, go pakabasanging kasiraan na darpairan sa neraka jahannam amikrat-rata agkabulusan. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Mimbal su Allah sa ibarat kusiran amya mangungkir sukaru mauno agu sukaru maulot giego duo to na darudupa udu auripen apad ko maurip nami ang mga bilangan tao na diuratiran adwoto na da aminindiran sa dwoto mana duoto ababay ko siksa wallah amay tubo gu peteron sa dwoto ababay asuld kanu kun naraka pupumakasoldon.
ضرب الله مثلا للذين آمنوا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Gumin baalsu Allah sa ibarat kusiran amya maratya sukaruma o Fir'aun guni na pitruyan kadnangko pakimbalay na kung ka si kumaranir ka sa walay si kusurga gusab ta kung ka puun ko Fir'aun gusto galabakyan gusab ta kung ka puun ko pagtaw ang mga darwaka. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. قص مريم أوتاء عمران أصصنيات بيانا جنوانيان na iniu pamiron super kuinad nami anyawa gutian tunian suma katru ukad nanian gusuma kita dian gumiapad ko pagpumangunutan